Deephu Farmers Growth Center along skill development training ajai make mission pen ke pachun po. MLA Dr. Numol Muminare Dengpen, Rangsina Sankardev Sisu Nikitana Kimi School Building Kangpupon. Deephu Birla Pen Rongplim Plum Kacheleng Thor Tobar Kaselam Pitega Jok, Dhansiri Constituency Rat, KAC CM Dr. Tuliram Ronghangapan Kachuro. Kardom, Karbiang Live, Prime Time Abirtang Ton Penar Juita. Kedamtang Chiklo Jonia Prang Pen, Deephu Farmer Growth Center along Kapaman Pon, Skill Development Training Program under Assam Building and Other Construction Worker Welfare Board Ajaimek Paduponsi, Kedamtang Nipai, Arkoisir Kabarni, Mesen Pen, Kachapadia Ajaimek Kapaman Pon. Bangso Skill Development Training Program along Bang Paro Society Tumapan, Emulate Education Service at Tumchapatir Piponsi, Asona Seki, Thanpunlo. Bangso Asike, Charlie Dunjia Panpura, Dong Mukak, Lang Hin Lapen, along Kaprega Havarpen Bangsi, Anam Ki Pipen Kedua Hem along Bohasi, Bangso Asiki, Nanke Charlie Dunpen Penang Anatum, Methang Apan Ali Long Popusi, Labora Saikam, Sita Fapen Nang Pachinidun. Ready hol? আজি আমাৰ অন্তিম ডে আজি ফাংচন চলি আছে আজি 60 ডে আগৰ পৰা আমাৰ স্কিল ডেভেলপমেন্ট ট্ৰেইনিং এখন কাৰ্বি আংলং ডিফু টাউনত চলাই আছিলো এই স্কিল ডেভেলপমেন্ট কাক ট্ৰেইনিং দিয়া আছে হেতু হল BOCW ওয়ার্কার্স তাৰ মানে বিল্ডিং এন্ড আদাৰ কনস্ট্ৰাকচন ওয়ার্কাৰ বেনিফিচিয়াৰী কাৰ্ড হোল্ডাৰ মানুহবিলাকক দিয়া আছিল তেখেত সকলক প্ৰত্যেক দিনে যাতে তেখেতসকল হাজিৰাটো কিবা বঞ্চিত নহয় তাৰ বাবে আমাৰ বোৰ্ডে 280 টকা প্ৰত্যেক দিনৰ বাবে তেখেতসকলক মঞ্জুৰিটো কিবা কৰি থৈছে Bangso se ke kipialong doan na sonta patang ponsi kidamtang arkoi ni phaisir kebarni se ke kipiatumpen than bang atumang chepadi amai padopondo Bangso ka chepadi ponamaya long se ke kipiatumpen ningkang sampen than bang atuma phan amana pengpen karbia poho joy hong thor jamborong pen archudunsi kilun kekan ning arong chipi pen bangso ajai mek misen pen pachunpon News report Karbiang Long Live HDP longkedo Rangsina Sankardev Sisu Niketan Akimi School Building ahem kidamtang arkoi ni pioneer kebarni MLA Dr. Numol Muminare Dengpen Kangpupon Kedamtang suri hini rakret roxy aningkan arkoi ni phaikre hiniarni MLA LED scheme pen kapang dakpon lak kebatang kapanongsi Karbiang Long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghangare Dengpen long isomponlo Puana ja kidingang bong pen setami kedamtang arkoi ni pioneer kebarni mesen pen patangpon pa Messi MLA Dr. Numol Muminare Dengpen ingpu piponlo Lasojok hala dagarong arat la pen SMC tu MLA Dr. Numol Mumina Phan Kachoro Pajirpon Bangso School along Puthot second story RCC building, boundary wall, RCC ring well, waiting shed, playing ground lapen, barpi barso kachitia hem, mate, toilet kaselang pon thujia phan, kachoning rialo, MLA Dr. Numol Momina Phan Pajiodon. Bangso hu Dr. Numol Momin pen, ning karong penalam the, nangke pachini donatengke, la bangso school kang pulong apot, hidipiara phan isi, ningkan kimia gifason lo. Lapen ladak than bang atum cepaduk pen lo ke Charlie bomau somara tuma phan ansose akang tu yang deng an pon popusi ningje pon lapen kuligaong along setami ITI Institute along cheklo jon ni jon thoma philote academic session setami pangcheng pon po lapen ke ongdung ngari soe jang atum labangso ITI Institute pen ongdung chokama sai setami choklem pon thek poputa ningje that Rangsina Sankardev Sishu Niketan the construction of building state government untied fund we have completed the construction and happy to inaugurate today in the very early part of this 2022 and it's a new year gift for the people of HDP and I believe that the dedication the way the Sankardev Sishu Niketan teachers doing
The student will bloom from this institute, and in future also we'll trying to improve further so that the neglected and backward area of our nation will move forward. Bangso Mayalong MLA Dr. Numol Mumin Sangha Salok RSS East Karbi Anglong BJP Borjan Mandal Committee Maipu Sunaram Singnar BJP Kisan Morcha East Karbi Anglong Maipu Mongol Singh Hanse Chandra Singh Teronatum Penchenglo Pinangan Kithegiding Atum Chetongdun Dilai Pen Bijoy Rongpi Karbi Anglong Live. Karbi Anglong Arlo long inquira tro constituency ang bongpen Dhansari constituency ta kipa phidun na adimlo me lang towar pen chenglok break jamaka dure pensi dubomla bonta kedam tanga pora hut Karbi Anglong Termas Council CEM Dr. Tuliram Rong Hangkabor ipena jok diphu birla pen rong primplam an kachelenga towar kaselam pithega jok halada garat pen Karbi Anglong Termas Council CEM Dr. Tuliram Rong Hangaphan kachuropon Bangso along kedam tanga pora hut raratum towar ke memidat penajok kedam ke bang penchenglo kiso kyun ekache pona phana kasik sak lapen loka chale oso maratum kedam ke bang along pinnanga kisung chetong nanglo la haya kisung pen nang pajok nang ji pupen kedam tanga pora hut hada raratum pen Karbi Anglong Termas Council CEM Dr. Tuliram Rong Hangaphan pinpura lo pajiodamlo la so teng pen hadagarat akar ia long pache tondunsi diphu birla pen rong pimplam an black topping atobar kaselam pithega jo hala dagaratum Karbi Anglong Termas Council CEM Dr. Tuliram Rong Hangaphan kachuru pajirpon a constituency long ke constituency in koira trok ang bong pen ke pap hidun ang bong pen la tai si lo kasi boson na non an kan pen tum la so hawar long la an ka ching thura atomon kawe la an ke hinu ka ching thura atomon kawe ang bong pen non la so por hud ang li sar Dr. Tuliram Rong Hang sar nu tum han non la so por nang ke ma thap pen a joy ne nu tum ko an ne a ke joy wan pen la so war nu tum ke cheleng long lo tum ko an ne ke so ke ne ke che pon ke siksak ke sung se tam non ke joy wan lo Nilitum Dhansari constituency ara rakar I mate diphu pen rong primplam kachelenga towara long black topping atowar nang kaselam pithega por KAC CEM Dr. Tuliram Rong Hangaphan nilitum karjojia phansetami chisik ding lopusi Dhansari Youth Association Kongchunbang Harsing Rongpi Hidisajir Youth Club Maipu Thengtom Rongpi Artungso Youth Club Dunmaipu Rahul Be nabenan parta hadagarong araratum pen pherangkia longpen nang pachini don tu nitum akari Dhansari constituency akari angbong pen nitum CM along damsi la CM abang ning me pik pen nitum han towars tame me sena to wanang banai pilo juntu rong birla waya habjan rong primplam la bang so towar ke 2000 kwan la juntu council dolo 1952 pen ling road se banai bombs tame la pona towar aja ke theke banai ne sitame non nitum CM sa alangli ning me pik alangli kang hon the pik alangli ke claim cepaduk pik abang apot si alangli ni tumhan stamela son towar mesen abang so towar nang pilo la si alangli fan number si kachoro asi CM han kurbang tu kachoro alam thesi ni neng je lo News report Karbi Anglong Live Karbi Anglong long Kedamtang Parokresir Kebra Trokner Kebra Plianing kan pen Arlong Chuhu pa Thorom Mahang Bathek Ponsi Peneng aningkan an Ningkan Thong Kebra Ner Keb Artanang Plengsi Ning Arong Chepi pen Kedamtang Arkoni Phaisir Kebarni Ingdeng Thong Kebra Ner Keb Mahang Kethegarani Mesen pen Katalon Pom Lason Thaksi Lakha Inquiraisi Borjan constituency angkang kedo Apar Hatoka Hawara Longta Arlong Chuhu Adhorom ke Kroyara Ratum Kaddu Kabe Chingrum si Ingdeng Thongkep Nerkep Arlong Chuhu Dhorom Mahang ke Thegarni Katalon Padoponlo Bangso Ajay Mek Adapor Phai Sirke Malompen Pangcheng Ponsi Dhorom Alama Apar Hatoka Siv Durga Mandir Maipu Rensing Timung Pansi Pangjarlo Lapendera phi Arna Maphan Kardom Ajay Mek Angdi isi Dowana long Arna Hir Jumika Johang Paduponlo Bangso phi Rapen Maing ni Ponthusi Joygo Ajay Mek Deng Ponthulo Upper Hatoka Siv Durga Mandir Chunbang Dilip Kramsapen Alang Nituma Dhorom ke Kroyalam thi Nangka Pechini Donatengki Iruelong pen Urmiarni Abangke Kardom Kardiarni Hotponlo
lapen la so long arna malam chethan pon pen bang so dhoro malong ki khroi pa mi nang jalam chethan chimun pon ber posi nang pachini dun la sila bang so mondir ni tum thanga pusa pen nami tu nana pen pachi chok pachi theik men sin tum la bang so mondir kim pen non chodom pon tik bon la pini mane ni tum hopta pen humbar ani ni sini tum la bang so mondir long pachadom chadi pon la pen ke ana malam chethan pon ki kroi nangji kichu la bang so ni kichu ke je for ok cholong le lahai alam ni tum halapu upper hatoka bamonpo sarsing timung pen jagya keklem nang ko alam the nang ke thandu na tengki moni da tuma bang putinta papdo la sopena pot la joygo abang putinta claim lote phan pho anki pap petak un la pen kaddu ka ba hir jumita labang so joygo pen ki longja phansi claim pon loposi ningji Dimen ke sarsing timung tidak upper hatoka arong chua dewan long apamon pulo kasi pinili tum ningkan Angker nerkep na part anniversary mate dhoroma mang the ni talon pon te kado kabi tardom pon kijutsi ang dengi bangkin tum na non joygo ki piheno se so joygo bangkin tum na sanlo purusa bang thana tengke pinili tum bangputin long stay munil long ke pap suwa ke choklem pon pide tasang ke kali pap du la sila so joygo pena bangke 5% na so joygo ki pen pap udharun pasini tum joygo ki pon lo pen purusa na than teng sini tum sojoy ghost tami mesen pen chun pon popasi ka duka be phans tami chuningri na pen ke anu se imeji phansi aborakan kimi ke chok ke plang ke phi ke klar a hirjumias tami la sojoy go pen long konji posi tama krusan than pon lo asile sate dilai pen bijoy rongpi karbiang long live Bini prime time birta ke lapon si kang tonik lo